Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni uNyazi Lesulu. Baba ingcwele Nkosi yomusa nothando. Yilapha Nkosi ensimini yakho yasezulwini. Yena abantwana bakho Nkosi obathandile. Wathi ubavusile ekseni. Waphinde wabadonsa Nkosi ngezibopho zothando. Ukuba leze kwakho bazokudumisa. Nkosi ke akusiko kwami ukugoqa kuvela kuNkulunkulu onomusa namandla wonke. Ngiyacela Nkosi umusa nesethembiso ukuba ungcine kuleli thuba Nkosi lokuguqa kwami. Ngingaliwa Nkosi ezulwini. Wena kuphela Nkosi okwazi ukupha umuntu into enhle. Zonke inhlobo Nkosi ezikhona emhlabeni ziyabapha abantu kodwa zibapha izinto ezingezinhle. Wena kuphela Nkosi uthi mawupha umuntu kube khona ukuphila. Ngicela ukuphila Nkosi enhle yasezulwini. Ngaphambi kwabo konke ke baba ngicela ukubonga. Ngibonga Nkosi ukuhlala nathi kulelizwe isikhathi eside kangaka. Kulonyaka noma kade kuvala iCovid kodwa thina bohleli nathi. Siyayibongela ihlahla nabantu bonke nemfuyo yonke yalelizwe nemfula yakhona nentaba zakhona. Ukuba Jehova uhleli nathi waze Nkosi wasikhombisa nemhlangano ekude ebesinele Nkosi sakwazi ukufika kuyo. Wayithatha yonke wayidonsa wayiletha lapha phakathi komuzi wasebuhleni. Wayisebenza Nkosi phambi kwethu. Wathi Nkosi asiyikhuphe yonke lemicimbi yakho nemhlangano yakho siyibuka Nkosi ngamehlo. Ngibona Nkosi ngaba angishongo lutho uma ngazange ngayibonga leyo nhlanhla phakathi kwalomuzi wasebuhleni. Angazi noma abaqoqo balelizwe bayibona le nhlanhla ngoba ukube bayibona ngabe bagcwele lapha. Ngaba zithi ikhala engaka ungabe kugcwele bona. Bazoba baza inhlanhla abayizuzile owe madoda umbuso Hey, umbuso ngikwazi ukuthi unjani. Sawuqedela nawe ukuthi umbuso unjani. Ngoba na ukhona. Ngoba na ukhona soyoqedela ukuthi umbuso unjani. Abantu bashiya ushembe bahambe bayodla izinonini. Bashiye okunone kakhulu ngaphezulu kwento zonke. Leli thuba maNazaretha siyolukhalela ngelinye ilanga. Amathuba njena ayafika ayadlula. Amathuba njena akamaningi akandile. Ukuba uNkulunkulu khona abantu owafika ngelinye ilanga la washumayela wathi thina ushembe ngakithi
simbona ngomoya kuphela. Wathi uShemba simazi thina ngenyama. Kodwa thina silapho uNkulunkulu uhleli phambi kwethu. Konke ukwenza phambi kwethu. Kodwa sihlalele ngemakhaya. Woza umbona umuntu esuka uthi umbona umuntu uthi awunanga usibanibani. Uyambona usefeseni elikhulu ibhodlela lavaselina lapha phambili ubotha awu lona ngoba bephelele uvaselina. Ubothi lona udlale nje ngoba uzobusisa uvaselina ngomphelele. Hey Nazaretha singazi kuShembe ngasiphelela amafutha. Kuphela uvaselina nje kade aphela amafutha ezibani. Ayaphela. uNkulunkulu asikhumbule Nazaretha. Singayilahli inhlanhla siyizuze. Amen. Inhlanhla le yokuba sihlale noNkulunkulu. uNkulunkulu akhe izulu elingaka lakhe phambi kwethu. Abuya azohlala phakathi kwethu. Lo uNkulunkulu kaNazaretha ingcwele unespeed. Uyagijima. Uyabona nje sebuyibhela kancane. Ukuthi lo uNkulunkulu afike umshumayelo yedwa nje emhupha ethu isifleke kuyena yedwa. Lo uNkulunkulu uthanda abantu behlangene. Amen. Uthanda abantu bamhuphe behlangene. Beqhamuka ngala. Abaye begijima ngala. Bejaha uNkulunkulu. Ngoba uyahamba ngamile. Sesifikile lesikhathi asisho uNkulunkulu. Wathi abantu abagibela esitimeleni bathule bathi nya. Ashayele yena yedwa ngoba umshayeli. Sesifikile leso sikhathi manje. Bafika abantu bedidizisa nabayithanda indaba abazi bazoxoxana. Ngokuthi labuza komuntu ngiwa phakathi nobunyangazi. Uzosendani ke ngoba ujwayele ukusenda wena. Thumelela umuntu osekhaya umthetho ubaba uyahamba endaweni ethile. Uzosendani. Yilo uthangazi. Ngoba owazi omunye kuphela umshayeli. Phela wena yini into ofuna lwisho uthi ngingumlandeli wakho nomu yawoyi oyintwele
awungiphe incwadi yabaseRoma 13 verse 11 wehlele noma aqala verse 10 abaseRoma 13 aqala 10 Manazaretha saba noThixo ozogcwalisa ibongozi. Amen. Amakhosi oNkulunkulu abaphambili bebememeza bethi ngesikhathi esithile kuyobe kukhona into ethile. Ngesikhathi esithile kuyobe kukhona into ethile. Ngesikhathi esithile kuyoze ukuthi ukhona yena abashiyo khona kwathiwa lapha ekhaya kuyoba khona iminisity nayi namhlanje yezwa wena namhlanje ke uThixo khona uyagcwalisa ibongozi yiko nje udinga abantu uThixo khona namhlanje udinga abantu abalalelayo udinga abantu abasibonayo isikhathi namhlanje udinga abantu abamthandayo abantu abangambhaqi lento eningi uNkulunkulu khona namhlanje udinga ungahlanganiswa nento eziningi udinga uthande yena ukuze uhambe kanye naye athi noma efika umshumayeli athi sekuukuthi ashe tempelini ugijime ngoba uhamba kanye naye kodwa mongahambi kanye naye hayi nje seyadliwa nje imali bayeza nje osibani phela badla imali ngoba uhambe naloNkulunkulu abantu abahamba naloNkulunkulu abambonayo ukuthi loNkulunkulu uyena okhathazeke ngaphezulu kwento zonke ohlupheke ngaphezulu kwabo bonke oThixo ngoba yonke into eyamenyezelwe namhlanje uzoyigcwalisa uzoyenza ngesandla sakhe practical ona uthando alwenza okubi kwabakheleneyo abaseRoma 13 verse 10 yakulungile lawo ifunda uthando alwenza 12 verse 13 verse 10 anithandane yazi ke khona enxuswayo ke elula kakhulu efuna ushebe abantu benzi belikhulu uNkulunkulu akafuni into ngisho ukukholwa uzabele ngaphansi ube ngaphansi kokuthanda ngothando uthi ake nithandane unxusa nini uyazishiya yena ake ningithande uthi nje nina ninodwa ake nithandane ngoba uNkulunkulu uma phambi kwabantu aphile phambi kwabantu abathandanayo abayinto eyodwa akasho ukuthi ake ningithande uthi nina njengoba nina ake nithandane ngokuthandana kwabazalwane ngokuthandana nje kwamakholwa yabona ukuthandana kwamakholwa ake nithandane ngokuthandana kwamakholwa nincintisane ngokudumisa siyancintisana ngokudumisa amakholwa ikhalendela kodwa uNkulunkulu lapha ngasentla lapha nje ekhaya esinayo lapha egcekeni uselikhala nazo obaba bala bekhala uNkulunkulu wayihlupha nabantu babekhonzelwa begxotshwa babekhonzelwa nabantu begxotshwa bekhala befuna ukugxotshwa namhlanje kukhona ikhala ake sincintisane ngokudumisa uThixo ingixolele ngizoxolela amen ngixolele ngikhulume lokho engikubonayo labantu bakhala inyembezi befuna ukugxotshwa begxotshwa banele bagxotshwa bathi shayini namhlanje naku selikhala zikhala lapha ebantwini laba bagxotshiwe kucinene kuthenya ikhala zisele lapha kuthina
esasikhali inyembezi siqhiphiza sithi uSibani afuna umgqomo. Namhlanje kusele thina namhlanje uNkulunkulu uthe phakathi wethu sibe sihleli singaka abantu bayokwenza izinto zabo badumise abantu babuyele emathempelini namhlanje uThixo la. Uthixo kulelizwe abantu bagcwele amathempeli abagcwele baphambana emathempelini. Yini leyo matazo emathempelini ngoba namthixo angitshwe manje nizwe. Yini leyo abaze ethempelini uyoba bazamputhisa ethempelini ngoba uThixo. Khuluma sisi. Ninganeni ukukhuthala. Akufanele ukuthi unqene ukukhuthala, kufanele ukhuthale mfowethu ngoba wathatha into oyithandayo. Nivuthe emoyeni. Ufuneka umuntu ovuthayo emoyeni. Usuke ingane namhlanje zishiya amathempeli. Ziyawashiya amathempeli zabagcotha zibashebe ngene emathempelini. Zaphuma ingane ngoba zisakhumbula. Yakwaba baba mdalo wezulu nomhlaba ngoba ukufihlile lokwaba wabafundile. Nabahlakaniphile waveze ingane. Fonda. Nikhonze inkosi. Yabona manje manizwa nivuthe emoyeni. Asikhonze umjawu wanyazi lwezulu manazana. Amen. Asivutheni ngonyazi. Niyazwa manazareta. Amen. Noma ngakhulunywa ngapha nangapha sikhonza uThixo ngaphenduli ngisho iphepha. Ngisho ngakhulunywa kuthweni akayiphenduli ngisho iphepha. Kodwa wena asambe siyephepheni siyophendula nathi siphikise. Koze kuthini? Koze kuthini ngoba labantu abakholwa emaphepheni wena ukholwa kuThixo uThixo phambi kwakho. Uyophikisana ngoba wena ufuna ulandela uNkulunkulu. Ayifuna sambe ngesiyophikisa. Asehle siyophikisa. Funa labantu abazohamba bayophikisa iphepha. Koze kuthini ngoba iphepha liyazuza ngalo elibhalayo. Lithatha nomuntu wakhe washiwo kwaziwayiwa ngisho ephepheni wathi uSibani akayena umkhulumeli walebandla. Kodwa ngoba iphepha lifuna ukubhala lithatha yena lopomo lomuntu limenza akhulume. Umkhulumeli webandla. Sakhulumela yombanti. Uyasibona wadathini. Ngibuza kwethu uyasibona nthina. Thina sokukhulunyana noma yini. Umuntu ongakholwa ongenamphathi. Thina sifuna la ekhaya makuthiwa siyakhulunyelwa sikhulunyelwe umuntu ophethwe. Onethempeli onomshumayeli, onomvangeli, onomkhokheli, onomfundisi. Funeka siphathe umuntu onjalo thina. Thina sibona ukuphatha inyamazana. Funda baba. Nijabule ninethemba. Ufuneka nijabule, nithi nijabule ninethemba. Nibekezele ehluphekeni. Ufuneka ukuhlupheka esihluphekayo nibekezele kodwa nibheke uThixo. Nina niyahlupha. Uzwile nje sekuwukuthi. Uzwile nje sekuwukuthi ngoba uThixo phambi kwakho unandabani lento ongayitshelwanga uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu izinto afuna ukusisizazo uyazimemezela phambi kwethu. Wena ufuna umenyezela into ezisemaphepheni uNkulunkulu masememezela umgidi ungayi emgidini. uNkulunkulu masememezela kaphelezela endaweni ethile ungayi. Kodwa ufuna ukuyolalela indaba ephuma emaphepheni. Funda wena. Niqinise ukukhuleka. Manazaretha yikho into efanele ukuthi siyenze. Funa siqinise ngokukhuleka. Into esizele lapha uzokhuleka. Yabelani abangcwele ukudinga kwabo. Nabela abangcwele ukudinga kwabo ngabe fika umuntu ethi mina nginenkinga enje uThozonyazini. Uthi izophela yonke lento onayo asambe siyonyazini lezulu.
Amen. hayi umuntu afika asinde. Ile nto ekufanele siyenze emaNazaretha, ukumemezela umbuso kaNkulunkulu. Thina sifanele ukukhuluma into engenamsebenzi. Thina sifanele ukukhuluma indaba yokuthi uNkulunkulu phambi kwethu. Thina saba noThixo, ayikho into esingayitshela omunye umuntu. Futhi akekho umuntu ongasusa phambi kwaNkulunkulu. Kuyoswa wena kuphela ngoba uyathengwa. Bonke abathengwayo nabadayiswayo nabadayisa ngesonto ibona ibona baba lenkinga manje. Funa Nibe mnene kwabangenisayo. nibe mnene kwabafikayo esontweni maNazaretha. Niyayizwa lo? Ave mubu umuntu ophatha kabi umuntu ofikayo esontweni uzumkesha sihlaza shaye phansi izandla sangani umuntu angazikwenzekani. Hambe umuntu ufika umchazele kahle, cha asiphume ngale ndlela, asenze kanje, cha ungakwenzi lokho asenze kanje, umkhombisa indlela ihamba la. Asibaphathe kahle abantu abangenayo. Laba abantu bezenkulunkulu bezwile kumenyezwa, abangathi bafike sidakiwe ngaphakathi. Abantu mangathi befika la sibabizele khona bafike baxakeke kanti sibizwe ngobani, sibizele kuphi. Ifunde baba lencwadi yakho. Babusiseni abanhluphayo. Ngeke sibabusi kulikhonyana. Cha ngeke. Abantu basihlukumeza kanje. Sibabusisa sibuze indaba okudlala. Thina sibuza siyikhiphe lento esibuza he. Ubasimosise asikhiphe lo. Asidikile ngesibusisi. Sibusiso lesiphila ngaso. Monge muhle nesikunike isibusiso. Yebo. Busisani ningathuki. Ya, ngombusisa umuntu ungamthuki. Singabathuka abantu baNazaretha. Mhlamba yikho la ekhaya ushembe uNkulunkulu wabantu bonke. Ungqamisile mina uNkulunkulu baba ukuthi uNkulunkulu wabantu bonke. Mina bekalithanda iphala ake ngihlambuluke. Bekaliphiwe iphala. Bekithi mangeke ngalibona liphazama, ngilithinde ngempela lenduku. Kodwa wangibiza ubaba wathi hayi ungabashaya abantu ucotshile. Yes. Ungabashaya abantu ucotshile. Wabuya nje wasitshela nje la cha. Asibayeke labantwana kuyakhumbula uNkulunkulu lo wabantu bonke. Futhi ngabona amaphala mhlasehla siyale siyohlangabeza abafo ngale. Phela thina sike saphuma siyohlangabeza ngale. Lesikhathi siphuma siyohlangabeza sasamba nawo. Hambe khaqaza induku zawo phansi ezithi. Ilanga bona khona kungabo abantu baba. Aka sibayeke labantu bamthanda. Abafana nathi abarobi bo. Abarobi bona noma ke bengakayibona indlela kahle. Kodwa bayamazi ayibonga Nkosi. Lakhala nje lenye edlula ngalo baba. Edlula nemoto yakhe enhle lokuchita lo ibona mfowethu. Abothi ngiyayibona bona into enhle kodwa akaboni baba masabezu baba ngomchita. Ngiyabonga mfowethu ngokungifundela. Siyabonga abantwana abahle beNkosi. Siyabonga abantwana beNkosi ngokulukusela incwadi yamaroma 14 verse 17. Ngifuna ukuchaza ngoba sinomsindo kakhulu emathempelini. Ukuthi uNkulunkulu akawufuni umsindo, udingani uNkulunkulu. uNkulunkulu akawudingi umsindo. Awukube nje uzubona siphambi kwathi izolo ngifonela umhlambululo wasegameni uNgcamo. UNgcamo ke bengalendelani yomshumayeli wakhe. Sesegameni manje. Ufona ngesilokhala endlengezelayo. Vangeli akawusize. Usiyele enkosini. Phela thina abantu abanye abengekho nje.
bathi sihlala nenkosi eka mhlala kude emdodla noShembe bathi mina ngihlala noShembe ake usiyele enkosini bathumbe usamkelo kaChili uthiwa usehlathini unyaka ayibothi kuphi insizwe ihamba ngokuba hayi bese ngiphuma phela uNkulunkulu kwalesikhathi sasibeke lapha ethempelini embengeni kophasithi bashumayeli fike lapha abashumayeli belapha ntambama izolo ngafike nganikela ngabika lithe shona wabe sethi sinamkile ibongo wathi usefikile usamkelo ufike ngenawo ngisho umyocu nemoto yakhe itholakele maye ngifuna senze funa senze njalo kodwa khona umuntu khona kuthula kakhulu uphambene emqondweni ongavela sikwenda uphathe umuntu ongakaze ambone aye kuNkulunkulu omaziyo wazi ngisho uyise bakhe onomlando wawo vele usuke nje uyolanda iRome emarome elizolikhonza la madoda kithi ningadlali ngathi phela thina siphambi kwaNkulunkulu phela thina njengoba silana nje sokhonza uThixo asile ukuzodlala futhi njengoba silapha nje sambona uThixo konke nje kwenzeka phambi kwethu kusukela ekufikeni kwethu lasafika khona ngendlela ezihlukene akukho bamcashela umuntu njengobela samba nje nomlando wakhona samba nje nomlando wakhona ongahlanganisile nankantolo ongahlanganisile nalutho nje umlando nje wamehlo nomphefumulo nje nomoya nomngcwele sakubona konke nemlando la ekhaya kwahlangana amen siphambi kwalo uNkulunkulu nje funda ba umbuso kaThixo awusikho ukudla nokuphuza umbuso kaThixo awusiko ukudla nokuphuza ukulunga nokukhutha nokuthula umbuso kaThixo ukulunga nokuthula nokuthokoza ngomoya oyingcwele phela amen phela umbuso kaThixo awusikona ukudla nokuphuza umbuso kaThixo ukulunga nokuthula kanye nokuthokoza uthokoza ngomoya oyingcwele amen iyona nto ke le edala thina sibe lapha ekhaya ngoba lapha ekhaya silandela ukulunga lapha ekhaya silandela ukuthula ngoba lapha ekhaya kukhulunywa ngeke uzizwe nje indaba lapha ekhaya kumenyezwa lapha ekhaya silandela ukuthi sizothokoza ibongozi nayi ke sizele lapha ekhaya wena ungahambe uzikhothozela abantu obathandayo ubakhonza ubadumisa ukuthi ungezi nabo la khona unyazi lezulu Nazareth khona unyazi lezulu olikhipha usibongiseni Gumede nje kade kwethiwe lesizwe ifike la yathi ngiphuma izolo yalwe ngwethe 15 years ithi kodwa ejele ngithe ngihleli kwafika unyazi ithi kufika unyazi lufake ingubo emhlophe uthi mayilinganisa usho ngisho ingubo leyo kubhabhadisa efaka ezifaka abafundisi babengena emanzini twafika wafaka yona umfaka emanzini ombhabhadisa mefika kuyena uthi sengifikile mntanami uthi mntanami sengifikile ubentothi kumbhabhadisa usethi-ke mntanami sohlangana ebuhleni ithi le nsizwa yase seyizithetha kuyike lapho
sebuye manje phela wathi angiyi wamsuka ukugula lapha esibhedlela washo ukufa wathathwa yofakwa esibhedlela lapha ejele wathi gula lapha ejele washo ukufa wathathwa yofakwa esibhedlela ngaphandle lapha esibhedlela bafika odokotela bathi ababoni lutho kuye kodwa uyagula uyafa uthi wathumela ekhaya eyixoxa le ndaba wabuya udadewabo afika kwabusisa amafutha la wathathwa na esibhedlela uthi ngafike ngasinde esibhedlela uthi ngabuyela ejele uthi kodwa manje sengithola iphaluli sengiphumile phume nami 5 years bana noma 6 years bana waphuma uthi ke uswela lapho uthi ngabotha unyaza uNkulunkulu uthi kwangena lapho ukukholwa kumina yaphela yonke inkani engangisho ngabuya ngeza lehlenge ngibona ngehlenge ufuna sithini sonkama mangasithini maNazaretha siphambi kwaThixo sonke sibamba siyeka mase lapho abantwana benkosi asiqine ekholweni asiqine ekholweni abantu mabeqinile ekholweni maNazaretha akekho ngabasusa noma ngingahlangana bapha abantu singadideki yazi mina ngididekile njengoba ngihleli ngididekile akunankinga anginalo noncane uva kodwa ngithi namhlanje uNkulunkulu esinaye maNazaretha uyakangwa yibonkosi uyakangwa siyamkanga sizinsizwa zala unkakho abashumayeli begijima nababodwa ishubane manje lizophela bathi ngenani nani bavangeli nathi sisekela ngala siyagijima sifuna ukumfika ngoba uloke phambili njalo ayibonkosi ngela la uwathi la kwakuthiwa sizitsha la isihlange sibambela nje phansi ngaze kayitshela ngathi namhlanje uNkulunkulu hayi asohamba kakhulu nazo sihlangu ngibona esithwele esibambela nje kancane sithe engathi ufuna ukusihambisa kahle yanakala indaba mayijika walele wajika nje wathi wathi kuyodlula lapha ubaba mkhulu ezantsi mina ngase ngigijima ngase ngivele ngiqalile ngaqala la ngaqala ngiyogijima sikhuluma ngoThixo maNazaretha esimlandelayo ukuthi uThixo ohambayo ayibongozi uyihlazo ke maNazaretha ngoba mawuthi endaweni lapho uThixo ekhona ufika abantu bekhona bephelele bonke kodwa la kithi ngiyadumala funa ngisho lento ngoba yimbi sengithule kakhulu ngingayisho isiphethe kabi lapha ekhaya kuyekwathi iCovid uNkulunkulu wasilethela imihlangano engaphezulu kwa8 abantu beshintana la kwazi kwafika ngishinta abazi uqobolwayo silapha kodwa kukhona abantu abangazange bafika abangayibonanga lo mhlangano bekhona kulelizwe abanye sinabo efieldini abanye bengemuva kwethu efieldini abanye bengaphambili kwethu efieldini bahlala basuka abafundisi abasuka kude bazokhonza uNkulunkulu kwenziwani ezweni makuyancengwana kuncengelelwana ezweni kuncengwana koze kuyofika aphi awuthokozi ngowethu baba
Roma 6 isemaroma namhlanje hayi incwadi yamaRoma 6 verse 12 Yilonda londoloza emzimbeni yenu ebhubhayo angabusi ukona emzimbeni wethu angifuna ukuzishiya emzimbeni wethu obhubhayo nize nilalele izinkanuko zawo size silalele ngisho inkanuko zawo ninganikeli amalungu enu ekoneni sinikele ngamalungu ethu ekoneni abe izikhali zobubi ukuze abe izikhali zobubi nizinikele nina kodwa kufanele umuntu azinikele yena kuThixo yazi amalazarete asinganikeli ngamalungu ethu ekoneni nathi singangene ekoneni kodwa sizinikele thina kuThixo kuze kube ngathi hey kungathi nivukile kwabafileyo yabo umuntu ovuke kufeni usuke sazi fana umuntu owaphathwa yiCovid uyikhongozela isiqhamuki sanitize qhamuki isanitize afuna imphuthe ngisho isifonye kaShingo ubusipheya mphatha uyayazi angihlekisi ngakho funda ninikele amalungu enu kuThixo sinikele ngamalungu ethu kuThixo abe izikhali zokulunga ani kubuswa ukona amen singabuswa ukona amen ngiphe incwadi yamaRoma 13 ivesi ka12 iyona yamaRoma ngisemaromeni angiphumi ngeCatholic namhlanje ngelinye ilanga bakhona inkosikazi yashada khona insizwa yasemambatheni esebenza la ngaphakathi ngiyibona ihlaba lapha ehlabathini isebenza umsebenzi kaNkulunkulu unina ngesikhathi kuphenduka uyise wangayithanda lenkolo unina wathi lenkolo nje inkolo yokuganana nje yagananwa nje la wayibiza kanjalo nje wangayinaka wayibiza wayinaphaza wangayithanda nje washo futhi nokuthi nje uyiseka sibanibani uziyelela abantu abathile labo ababiza ngegama wathi ganga katakazi kuphela abantu abathile la yilo wakhe la kanenwe ongeke usamshiye ekhaya usazoshunyayela ezwezela kuthi ke ngelilanga
bese kube khona u14 khona lapha ngaseduzane kwakhona asethi umamthethwa nkosikazi semambatheni lensizwa besinawo lapha semvangeli ngapha wena sebathenjini beyiphethe 23 mina ngumshumayeli sethi asambe ake ngihambe namhlanje ngiyobona lamakhosikazi asonta nobaba kaGugu aye nje afikishe inkonzo iconex egida amakhosikazi iqale ingene inkonzo ka14 angazi bayingenisa njani bayazibona uma iqala ingena uguqiwe la kungeniswa ukuhlabelela kuba kuzoguqwa kuthandaze wasethi umamthethwa angizucimela ufuna ukucimela ngifuna ubabona kahle lamakhosikazi ecimela wangacimela umamthethwa wathandazwa wazi waqeda uzibhekele nje phakathi umthandazo ongakashiwo nokuthi amen wasekhamba amajuwa lapha phezulu phahleni lendlu awu2 kuvaliwe eminyango kuvaliwe emawindini qhamuka amajuwa awu2 ehla lapha ehla la elinye lafela hlala la esembathweni samkhokheli mashezi elinye lafela hlala la lizothambisa umamthetho uyibuka yedwa lento umamthetho uthi uyaqalaza uthi uyaqalaza abantu bacimele bayithandaze banabe bethi amen khona bayihlala phansi amakhosikazi akithi ayibhekela phansi kubhekwa phansi la ekhaya amakhosikazi ekhaya kubhekwa phansi ubona sanithatha ethi nibheka phansi yamhlupha lento umamthetho waqala waboda baba Gugu akezile ngalento engangisho uzokholwa wahamba esawathela wafuma ikhethe inkosi wongeke usamthinta umamthetho bekuthi mangabe kukhona lezi inkonzo zemlindelo kuthi ekuseni sokuthi ucabanga ukuvala ithathu umamthetho othatha i-hour lonke ebabazishele ngezinto ayibonanga uyena phela umamthetho ingane yakhe igula iyo ingane yakhe igula yalaliswa lapha emakhothe wawe ingane yakho lo mfana wolana ngazi noma endadlanyana noma ngathi kodwa ngemuva kwakhe yalaliswa lapha emakhothe sase sihamba siyothanda siyokwenza ulala nathi khona masifika la sifike siceleke Mbatha usibizeleni athi Mbatha cha yangenimiza abafowethu sikhulelwe ingane lapha ekhaya ilele emakhothe izocela umthandazo okweningithandaze senkosini yasePhameni inyanga yezulu ngithandazise enkosini enkulu yasePhameni inyanga yezulu kuba ingiphilisele umntanami base sithi amen base qhubeka uMbatha naye ubombhemi njena okhuluma namuze azakhulume nozokuphika kwena mayikhuluma wathi kokunye kwesibili maNazaretha lapha la kunene khona ingane yami uyabiza kakhulu emakhotha anginayo imali yokukhokha khona ingane seyilale 7 days olika 8 losuku lwanamhlanje awunayo imali yokukhokha amakhotha ngoba amakhotha kuyabiza ngicela ningithandaze seningicela ushembe ukuthi akahamba ayongikhokhela emakhotha yazi umuntu kumphikisa ethandaza uma akathandazi wena umphikisa ayikho lonto yakanga lo somthandaza ethi ingane ayiphile kodwa imvamisa yenziwa yithini esilapha ngaphambili laba ngale badudula ngishoni ngathi ngisho wathi umntakafe badudula la awala ndaba ikhaya lezi izidlapheni lasezulwini bavele bathandaza bona sahumuza thina la phambili mase siqedile ukuthi uNkulunkulu aphilise lengane saqala sadla amazinyo hayi bathandaza laba bangale shembele siyacela ukuthi uhambe usikhokhela lapha ukhokhela awu nandaba
hayi ke kwathiwa amen ayisahamba sagoduka mefika uMbatha sasa lapha esibhedlela ingane yakhe seyiphilile seyidishajiwe sekuthiwa nangu noSibanibane ubona ubaba kaSibanibane nangu noSibanibane usedishajiwe athi asijabula uMbatha isikhathi ejabula uMbatha ngiyabona usekhohlwe indaba esikweleti athi ukuhamba kancane besithi intombazane unesi hayi bo webaba nomkhulu wakho ufikile la wafika sikhokha sonke isikweleti sesibhedlela kuphela ukushiyela imali engango-170 ozoyikhokha wena bese sowuthatha isiliphu ke sowuthatha umntwana uhamba ucabanga uMbatha 1,700 yini lo why wasasewukhokha lo 170 la senziwe isiliphu 170 niyabona ubhala kanjani uhambe eqalaza ukuthi kuzothiwa nobe kwenzeka iphutha uMbatha wathatha ingane yakho wahamba kuze namhlanje wayikhokhela 170 ingane emakhoje wafika inyanga ezulu afika sikhokha sonke isikweletu sesibhedlela esingazilo kwakuyimalini nentombazana ayimtshelani kwakuyimalini noMbatha akafunanga ukwazi ukuthi kwakuyimalini ngoba uzosuka mhlambe kuthiwa ayikhokho yena futhi wajaha ukukhokha 170 kuphela ukuze akuthatha ingane yakhe ahamba sikhuluma ngoNkulunkulu wala ikhaya Nazareth uNkulunkulu wala ikhaya unoziga asho njalo amampona fona Abaseroma 13 verse 12 ubusuku sebudlule noma sebudlule yebo kuzakusa sekuzokusa asilahle imisebenzi yobumnyama manje sifanele kwesilahleke imisebenzi yobumnyama sihlome izikhali zokukhanya izikhali zokukhanya sihambe ngokufaneleyo njengasemini amen mawuhamba nje uhambe ngokufaneleyo uhambe njengasemini noma ngabe iNazaretha lihleli lichuthile la lichuthe khona libona nangu udlula nje uhamba njengasemini ayibonga Nkosi ayikho indaba angayixoxa ngawe phela nje ngingasala ukuthi umubi phela mawumubi wakhona abantu ababheka lokho kuphela udlulile nekhala elikhulu ngeke kwenziwe lutho lokho ngoba nawe waphuma nalo ikhala ladala khona kodwa yikho into azoyisho ngoba uhamba njengasemini bantwana benkosi siyabonga uNyasi siyabonga Thixo umhlo wasezulwini hlala nathi ngezikhathi zonke sipho nembeza abangafi siphe nothando olungapheli nolungaboni nokuhlala kuwe Nkosi ngezikhathi zonke ngiyabonga Thixo umhlo wasezulwini ngiyabonga ithuba Nkosi ongiphelona ngiyabacelela abazali bami bakhumbule lapho bekhona Nkosi busisele kuswile thele izwi lamazwi yothi mayiphela lenkonzo iyovala ngesihlabelelo sika 203 lapho ke kuyobe kuhlabelela khona umshumayeli uNgcobo amen Nkosi ke ibusise ukuphakama kwabangcwele